قالوا بارتيا ديمقراطيا قالان هدفي تش أمادا كاري كرنا أري هدفي رايح كردان يك خستيا جبوا ريقرتني اللي هدفي الرجيع ده جسدي درباسنا كأكبي تش كريا وكرت لهم بروي تش دكن جبوا برسفا 20% دقلمان نهار استوخا جران أوزجان نوينري هدفي ليرة لواشنطن كي جران قال كي بخير هاتي أمادا كاري وتشنا وتش أمادا كاري كرنا جبوا فان هبجاتنا نها وکی اون دوزانن ام کمپانیا ل امریکا جی دمشینن جبر دو نپیر هربجارتن ل امریکا جی ما خلاص کر جبون نه روزان همالاتی ما ل کو امریکا دیجین ریاخا دان و تبلیغ هربجارتن بون ام جی رخصتن کرنا وی پروسس او نهال واشنطن يعني امريكان دلفي ولا ذكرنا ليه دناف تركيا دا شو ما ذكر ونش يعني تشتي جدايك وهالبجاتين البري نها ونش ديكن الفان هالبجاتنا ما ذكر وجبويتنا نها ام امدكاريا ما وسانه نها نامزتا ما د ناف خبيسه دايه وجبو ويجي ام ويك بارتي ام جري زيدتر بهز كامبانيا بماشين او كابينا بس هلبته جبو ايك ارماجا سركيبه او جي دهج صديق الرجاء دنغان ون بدس بينن ما بس عمن او يعني ام جبوي اتفاق بهزن ديمقراطيكين جودا د تركيا دا جبو ما او برجرينج جبر هيا چند سال بري ريا كردا درسدي دا ده درباس نكربو وجبوي جي هدف وك بارتي وك نزيك بوينا ما د تركيا دا بهزن ديمقراطيك بهزن دجبرا سيستما تركيا دسكنن ام بوانا اتفاق ام تبلي البجارتين دبن تشتك نورمال بو يعني حكومه تركيا ريدا كو صلاح الدين دميرتاش نمزدي سلوكاتي كرد ونمزدي هدبي بيعمي خو بجاهنا قلب الرياض التلفزيوني بيعمي جهشت بيامي وي جيشت نها هم شاوا وبتر بيام لسر تشيبو البيام سلاطين دميرتاش بري هر تشتي د خبيستا تشيكر بو يعني اوج بو ديروكا تركيا زاتن شرمكيه د ديروكا ديمقراطيا تركيا دا او وك لكيك رش او ديروكي جي خدغره او بيام دا فيزيونا هدف جبو تركيا تشبو جبو كردان جبو gelin جودا د تركيا جيان دكن او بيام فيزيونا مي وك بارتي جبو هر کسی بلاف کر سلاطین دمیرتاش نونرتیا وی د ترکیه د سیاست ترکیه چیه او جبو چه نامزدیا خا دا و جبو چه پشراجی او جبو ترکیه چه واتیاوی هيا او چوا گوارتنن چوا چه بک د ترکیه دا او پیام د وان هبوتی دا بله كي جران يعني هركز دي بيجا نها اف هالبجاتين تركيا جرينترين هالبجاتين بين كرن بالتايبل جي بشتي درباز بونا او جوهرين ان قانون بنجاهين لتركيا كل بارد ريفراندوم داتن باسنت كرن هاتن قبول كرن او جي او اكو د صلاتها بتر د سلوكي وسيستم سلوكاتي لتركيا دبا وهرتش د سلوكي دبا اگر هاتو بيجبيني او جي اردوغان جارك دي ببا سلوكي تركيا اون باورناكن كو روشا كردان خرابتر لي بيجبر باوريا بيجبر سياسه ويجبر رفتاري وي يكو لدجي كردان بكا اگر اردوغان جاردن او قازانش بكا وبسيستمي كنو يكو اردوغان بخه تشيكر اگر او قازانش بكا نتنه جبو كردان جبو همو تركيا و همو gelin تركيا او خراب در ببا جبو كردان جي او خراب در ببا جبر ام دبينن اردوغان اتفاق بمهبرا تشيكر او مهبجي بارتي كي فاشيست ده تركيا ده بارتي كي نتو پرسته و هر تم هم بري كردان شركريه نها ام دبينن اگر اردوغان او هالبجارتين جي قازانش بكا باتفاقي كو تشيكر بمهبرا ام دبينن كو شر او بدومه همبری کردان نه تنها در ناف ترکیه در روجاوا داجی در باشور داجی اردوغان او گوتنی که نتو پرست گوتنی که فاشیست او بردوام بکه و شر خواه همبری کردان هر یعنی بر وقت رابوینه بچه و پرسکرک او کو نه تنها جبو گلی کردی ترکیه جبو گلی کردی روجاوا جی و باشور جی او پر خطر يعني قال دي ناف تركيا ده انا بس كردان رايان جي قال دين ده تركيا ده ديمقراطي başta biçe. Yani evçen sal am dibinin Erdoğan çancara kadda salati و partiya AKP de yani bitir halbijatin dibirin و gaşta radek ku abtini la seri xad derkabo da salat iqtidari bi khadast دقوتن يعني اجري هندي او كو ابوريه تركيا بيش دي اخا لانها بحسي هندي تيكرن ابوريه تركيا باش دكبا افچا دبا يعني او ابوري نها باش دكبا جبر هيزن انترناسيونال دبينن كو اردوغان
ترکیه باش داده چه دموکراسیا وی باش داده چه آبوری باش داده چه او هیزن انترناسیونال ایدی باوریا وان به اردوان راجی و به دستلاتداری اردوان راتنه جبو ویجی او باندور دکه سر آبوری جی باندور دکه سر جواک جی باندور دکه و جبو وی او هر تم یعنی ام دبیجن ام دلور واشنطن جی دبینن واشنطن جی نرازیه اردوان و دستلاتداری ویدا که گرانگل کی سپاس دست خوش